serokati tezca gran dimeşine em jî hember vî tejrîtê em ê berxwe bidin serê van çiya her çi koşul hebî jî şer em ê şer jî bikin em ê berxwe jî bidin em ê tekoşîna xwe jî berdevam bikin heta serokê me İmraliyê bi em ê her tekoşîn bikin ji bo serokê xwe dijmin bira bizanibe wekî gerîlayek em her tim amade ne wekî gerîla ji bo azadiya rebera po devlet bira vî bizanibe çi tişt pêşiya me nabayîn ger. Dengê gel dem baş gudarên hêja îro dehê Sibatê 2024 şemê li Brükselê saet 14 li Amedê 16 gudarên hêja minûçeyên nava rojê pêşkêş bikin dem dema azadiyê rêbera bûye. Belê li Helebê kampanyayê imziyan dest pê kir gudarên hêja Komîteyê İnisiyatîfa Sûriya ji bo azadiyê rêbera li Helebê dest bi kampanyayê imzaya kir. Derbarê kampanyayê de li taxa Şêx Mexsûd daxwînek hate dayîn endamên saziyên sivîl, partiyên siyasî û xelkê taxê beşdar bûn. Di daxwînê de îşaret bi tecrît û zextên ku desthilatê dewleta Tirk li ser îmraliyê dike hate vegotin û hate gotin ku fikarên derbarê rewşa rêberabû de her diçe zêde dibe. Komîteyê İnisiyatîfa Sûriya ji bo rêberabû berxwedana gelal ahlemberî polîtikên desthilatê Tirk û grevê birçîbûnê yekîtiyên siyasî pengava navnetêwiya ji bo azadiya fîzîkî ya rêberabû dest nîşan kirin. Di daxwînê de hate gotin ji bo azadiyê rêberabû dest bi kampanyayê imziyan dikin û banga tevlîbûna xurt a li pengavê hate kirin. İnisiyatîfa Gel Azadiyê nehê Sibatê jî bi daxwînekî li bajêra Qamişlo kampanya komkirina imziyan da bû dest pê kirin. Îmze dê ji Yekîtiya Ewropayê re werîşandin. em ê tûcarî jiyana bêserokatê qebûl nekin û em ê tûcarî ji bilî vê tu jiyanê nefikirin. Bi jiyara an jiyana azad, an jiyana azad em dibêjin dê tecrît têk biçe û jiyana azad bi ser bikeve. Belê gudarên hêja helbet çalakî û meşên ji bo azadiyê rêberabû berdewam dikin em berê xwe bidin. Bakurê Kurdistanê baskê meşa azadiya wanê li Qoserê jî lê bi hezaran ve hate pêşwazî kirin. Meşa ji bo azadiyê rêberabû ku yekê Sibatê li Wanê dest pê kir di roja dehandiye. Baskê meşa wanê li Qoserê jî lê bi hezaran ve bi stran marş dirûşim û çepikan hatin pêşwazî kirin. Parlamenter û çalager ji bo azadiyê rêberabû bi hev re meşiyan paşê li ser navê çalageran hevserokê DBP keskîn bayîndir axivî. geçte varın velatın azadiye. Dokser velatın azadiyeye her tüm bir ser bilindi. Bir ser Fransız jiyaya. Her bir şey gelemeye konsere, her bir şey gelemeye mevkine.
هم بده روزانه هم رویین آزادی جبای ربره گلی کرد برز اوجلان را آزادی و جبای پرسکره که چاره سرکرنا کرد بروت توینین هم دبیشین مالا و آوا هر بیشی کلا هر بیشی کلیمه گلی کرد گلی بندست بالسالانه بده سالانه حسرت آزادیه و کبیه و جیانه کی رو مد مشینن جبر به که ما به مشه دست بکر هیویا ما اوه و باوریا ما اوه و ام مشا ما ببه آزادیا گله کرد و وکبیا گلیم بندستان حتی آرمان جامعه بگیشه همه به مشاق دوام بکر لسر بره گل کرد رزدار اوجلان تجدکی گران هیا افجی صدما برفرح کرنا شرع کور کرنا شرع ام وکه گل کرد وکه دایکن آشیتی ام لبدرد بشن ام چقا ما عشق شاند به ما چقا بدل دابه ام تشتکی ناکن ام لسری لظلم ناتوینن و امن ناتوینشی بلیم بره خوابدن قرصی باسکی قرصی مش آزادی جی گهان نافچی آمد فرقینه مش آزادی آمزین کو به پیشنگی حوالی من بیجن تلفون ما آماده ام یک سر بره خوابدن بله گودارین هجا باسکی قرصی مش آزادی گهان نافچه آمد فرقینه مش آزادی یا مزین کو به پیشنگی دم پارتی دست بکر دروژا دهانده باسکی مش آزادی یا ریبر اپوژ قرصی دست بکر ایرو نافچه آمد لیجه کترنه خواه گهاندن فرقینه لفرقینه جه به هزاران کسی بکلیل کان بدروشم و چپ کان هاتم پیشوازی کرن سرناوه باسکی قرصی پارلمنتر دم پارتی نوروز ویسال آخوی نوروز ویسال بود مثلا و این کلها قرصی çay Ararat'e, Digure, sakine cansız o hayri durmuş, Ceylan Önkol anin uvaha devam kir. چاپمنیا هجا گل فرقینه اف روژا میا دهایه ما روژای کمین حتی روژایی رو مگوتیه اف مش نمشا یکمینه نمشا داویج مشا آزادیه لدیرو که ده لنها و پیش روژه ده حتی که آزادی کرده حتی که آزادی برز اجالان حتی که آزادی زمان آخ هبونا ما پیک وره و بردوام ببن کلها قرسه ما بمشا خوده سلاوی کو تیده نویساندن گل کرد و کردستان و در حاتی و شرطن لچیای آگری ما سلاوی دیادین دیگر ادر مسلاف و درک بیرانین قتل عام کرده هاتی کرم مدا گل کرد بسالانه حسرت آزادی خواه 100 سالا کمرا دولت ترکیه به 1000 سال سیاست قریش آن نف دولتی سر آخا کردستان حتیم شاندنده هر پارچه بون هر تجرید هر قتل عامل مدده فرض کرن حتی که اف جیان پیکوره ایرو هر باجار کو امتیده در باز بوین گرماهی گل کرد یا آزادی دیروکیه دزانه لگرینا گل کرد بدل کو هاتی داین ایدی صبر ایدی طاقت ایدی سکناندن نمایه گل کرد دزانه اگر ریبرتی آوی حبسه دبه
او جي حبسه ديه اگر تجريد دبه او جي تجريد ديه بله گودارن هجاد ایرو هلبت یک کنفرانس گرینگ جی لإیتالیا لرومای پایتخت و پیکات لزانینگه ها رومای به دروش ماجن جیان آزادیش بو کاما گاهی زیرتر بگرن روزنامه‌وان آویستا ایدم بمره آویستا دم باش تو بخیراتی بشانه من آویستا دنگیم ته گلو بله هر چقدر پدری هنگی داشتال پدرم چی به دنگ دست بله سپاسیکم آویستا هلبت سبب تو کنفرانس دشوپینی کنفرانسی که گرینگه به دروش ماجن جیان آزادی هنگی حتی نها نوچه نکت نبر دستی مجبوری دخوازن هنگی تو آگاهی بدیم براستی کنفرانس بکیجان اتمسفر پیکتی کنفرانسی که چوانه و تامان دمیده بیشتر حتی نها چی پیامن خودانه بله طبعا پیشی از شبوی پیتر هدیه سپاس دکم بریا رادیوی یه جوابنیه یکو شبوی مشی پر گریم بو بله هم به شوپین کنفرانس سرنابی فلسفه و گوهرتن آشیانی شنچیان آزادی بیل درخواستن هر وقا درباره آزادی ریبریگدی کرد عبدالله öcalan'da ben Nivro Merin ریبریگدی کرد عبدالله öcalan هاتن نقاش کرد konferansı ve müzikeki dest bekir. Hünermendin binabi Francesco Trovato Chiara Ciancardi helbette ریبریگدی کرد عبدالله öcalan her وقا Çiyana sakine yekşi peşengin şinin kur tevgara şinin kur sakine cansızı peşkeş kırın vaka helbesteki be zamanı İtali peşkeş kırı bu beri hatı bu destin şankırın ko yekşi beşlerin konferans değişi dirik birkaç peşna ve nay biramın tevline bu le tevahiya beşlerin konferansı bu ve ahsan beşleri konferansı bu buna hamul bedere amade bu işte zanınga İtalya Laura Carrodi nabi İtalyişi ne ki zahmetin profesöre o evli bedere ahfi o gotku دبی ام سوسیولوژی آزادی یا research alan başlar bixwînin niha tecrübeke gelekî mezin izolasyoneke gelekî mezin liberaliye heye dibê em nêrînê rêberêgerî Kurd Abdullah Öcalan êko ne tenê xîtabî Kurda dike xîtabî tevahiya mirovahiyê dike ji bo ku serdest bin belav bibin dibê em xebatê xwe bidin meşandin beşa berî Nîvro'da şaaliye teorik ba nerine ریبریگری کرد عبدالله öcalan hatın naqaş kirin her o Laura karrati şiir naqaşa peş xiste bu o balkışandı bu ser kirde o tişte her oha zanısta çuvaki zanısta ko şaaliye kapitalistan batı parça kirin o kotku çareseliya veya şi ریبریگری کرد عبدالله öcalan'ı ریبریگری کرد عبدالله öcalan beşe ko em degerin cibaka xuzayı de benge haşine da begoman ev yeka heviye de hemen demede çepkirin ko hevaşoye her oha diroke şaş naqaş dikin lemberi vanaş got çepkirime ye İtalişi şaş pemkirin ekhevo ve nerin research alan aba hatta çareserkirin her vaha Çea Picardi ji Portekiz'de zangaha Portekiz'de adı bu veya şi nerinin ekofeminista Alman ya binabi Maria Mainz o ریبریگری کرد عبدالله öcalan ani bu çem hevdü dibe mişareda kişan aliyada dişibin hevdü kişan aliyada ریبریگری کرد عبدالله öcalan dibe mişareda ronakliye dike beşyagen ve dike nakaşatı bu beş xısız her oha Pariser Mikella Adikale Pariser'e İtalya vardıkım tam nisanım deman demede Paris'e ریبریگری کرد عبدالله öcalan'ı ilgori mepenkir ya İtalya izolasyona ser ریبرگی çarekedini dibe çoğu var xundun şehila navneteveyi ve şınan ve çoğu var xundun و هری داوی گفت که تجرید و ایزولاسیون
ben pekrina mafem robahiye yerle İmraniye evyeka pekti. Bisa yekşi Parislerin büroya hukuk siyaset sali Raziye Öztürk'ün bedarıydı beşayiye kemin de ahattına koy babet akı peşkeşkir. O disa ali kronolojik var. Teşhis o izolasyonla le İmraniye pekti. O de sabah hazar nesli nodu nehanda got İmrani beri veya veka görstige heke serbekin bu le pişti ve beregeli kurtapıları çalan evde rahat evvalakırın o tecrit o izolasyon şimdi ve dere bekti. 2009 شی پیش کشتین سیاسی برویداره لیپیشتی کو د سال 2012 دا دنابرا ریبرگلی کرد و دولت دا هفدیتونان دست بکر پیباشو پیشتی و 2015 دا دو گرتین سیاسی شوی داره برن دیسا تجرید کو لسر ریبرگلی کرد اپلوهای چانم تکته ده همان دمده لسر گرتین سیاسی یه لیمرالی چی benim. Her oha navberan nivrodane براستی استودیشن سانگه هک مسنه سانگه ها رومای یا به نام تری آنگو کردی دبیشن سوسه یعنی نام ویسانگه روسایه افکارم بدشم کو پرانیا وان ایتالی بگومان تنه نه آلگه توریک با şimdi Kurçi'yle bedere amadene yetiştiğini ro babete xo peşkeş bikir şiberku jibo şaş bemkirinek der ne kebahole ne tane alge teorik ba ve beregeli kurtaptular çalandı beşeli sıkır çalaki çava peşengi xod bine ve beregeli kurtaptular çalan hamutiş çava gredaiye ve دبشا دویمین ده واره نقاش کرد. اوست زور سپاسی که بش باگاهی کوتاه ماره پاروکر هلبت دماکو واجی د چاپامنی ده پاروکر امیش کوتاه خورا ببیشن قوت بشوره سرکفنه دخوازم. سلی. ام سپاسکن دم باش. هربن دم باش. بله جوان روجاوای کردستان لدیجی تجدید مشیان لأوروپای جی جوان دست به مشا درش کرنه مشا لدیجی تجدید لباجر حسکه با کرشلات سوری به پیشنگ مجلس جوانان پارتیا سوریا پیش روژه پیکات خلک حسکه جی پیشکریدان مشا جوانان لقاده سوریان بردف که مجلس جوانان پارتیا سوریا پیش روژه زاده محمد داخوینی ده وها گود پروژه نته دموکراتیک آریبرا پو پیشکش کرد چرا سری همو پرسکری کنه ام جوان سوریا پیش روژه ایریشن دولت تک شرمزار دیگن پیشگیری دادن قصده و عمل لدورا پروژه ریوبری خواستر کوم ببن لاوروپا جوان کرد و انترناسیونالیست بدرشمن ریویتی آزادی دست بمشین دریش کرنه مشا بر به استراسبورگ بدود باسکان دست بکیریا جوان باجرمان هایم آلمانیا دست بمشی کرن بریا مشه جوانان داخویدان و پیام بلند کنه کوشنه جاره که دنو کرن و ها گوتن جوان و شش روزان بر به باجر یوجاره که دن گوتن جوان ده همانده میده شش روزان باجر با باجر بگرن و در باسی استراسبورگ که ببن بس که مشا سوئیس ریجیوی 11 سباتی باجر باسله دست به که جوان انترناسیونالیست جی چار آلین اروپای برای خود دادن باسله و آمده کاریه داوید کن ولی جوانان به سورن آمده و جی پانکار دالقاندن اندام مجلس جوانان آدم پارتی محمد سنمز و بردان اوز چلیک ببورین بردان چلیک به هنجتا ستیکر به دیواران وکیرن دو دسرده گرتنا بالان ده جالی پولیسین دولتا ترکبا هاتن مچاف کرن هر دو جوان سوکی داد که هاتن گرتن اندام مجلس جوانان آدم پارتی گرتن حوالین خواه پروتستو کرن بویجی به سورن آمده و پانکارتا گرتن ده نکاربن ما بچوسینن دالاقاندن جوانان همان دمده گوتن حوالی ما محمد سنمز و بردان چلیک باوی که به حقوقی هاتن گرتن جبر کریزا دستلات کتیه ناوه در دور نمانه ایریش نکربه ده برسوا ما یال دیجی گرتنان رخستمون او تکوشیم به ولی دایک شمیجی لقاده غلطه سرای استانبولی لعقوبت خزمین خواه برسین دایک شمی ده هفته 985 ده لقاده غلطه سرای استانبولی دا خوازا عدالت کرن خواستن عقوبت خزمین واین کو هات نوون دا کرن زانبن و کوجر ورندار زاندن دایک شمی به هفته لعقوبتا محمد نظیر دومان پرسیم محمد نظیر دومان 13 سباتا 1933 دما مدیاده چه هزخه
هزخی جالی چار کسین چکدار و تیرواندن و سو یک سالن آگاهی جه نایه گرتن. نونره تیویه استانبول امید افه داخوینه چاپمنی خوان. داخوینه ده هات گوتن دوی دم جبو و شارتنا سوچ نیب کارانین. بله کلین اولی پرسینه که بباندور راستیان اشکره بکن و عدالتی مسوگر بکن. چالاکی پشتی قرنفی لقادا غلطه سری هاتن دانین بداوی بود. ولی خصنا دم پارتی وانه جو کنگره خوی دویمین لدارخص کنگره دویمین آدم پارتی لوانه لسالونا دعوتی یا چران پیکات دوهای درمه بیادر کمال حقوقنا سنجبو آزادی ایهاده اودیا طبیبان آوان جولمدگی که از وقفا مافی مروان تیجا دایکی ناشتی رخصنی نافچن آدم پارتی دبپ نامزتین هفشاردری یندم پارتی و گلکس بشتار بود هفسروکا دم پارتی وانه گönül uzanay balkışan ser komple navneteviya 15 Şubat'ı vaha gut girtin bu azadiye revera poketne greva birçibuni umeş azadiye emslav dikin gele kurd ve bitekuşna xwa azadiye bidezbaxa dayka açtı zekiye kayacı gut müfte azadiye de desti Abdullah Öcalan ya parlamenter Pervin Buldanji kesin bu azadiye revera pomel dana hef تکوشین دیکن سلاف کروها گود ام ددمکی گرینگ دنه چالاکیا گرتیان نوبت عدالتی و مش آزادی دوام میکن اف چالاکی و بگین سرکتنه دیجیتال سر رزدار عبدالله öcalan سوجه مروباهی و افسی سالن آگاهی جی ایمرالی نایگتن دوی دمل دسته جید بداور ببه چا به هر کسی لوانیه وان ده دهل بجارتن هنده بکه چارده به چارده و گله مسئله بکه و بردفکا دم پارتی آشگül Doğan جی اشارت به سیاست ریاسی هم که روها گود سیاست ریاسیان عبدالله Öcalan پیش خستیه جبو و کهوی زمین آواده که جبو جانه که و کهو آزاد دموکراتیک ام ریاسیان ده بین جمهف امی سر بکهون پشتی خافتنان رو بریانوها تلبیجاتن گلشن کرد و ویسی دیلکچی بون هف سروکی نو یندم پارتی یوانه گودرن هجادات که جزای گران آمدیش بو انتامتیا که جده بریارکه امسالدا 2016 هم بری کنگره جواکا دموکراتیکه جده لیپرسین دست بکر بسادان دوز هاتن وکرن دوان دوزان ده جیگرتنا دو ارگانین دبانه که جده ده وکی سوچ هاتن حسباندن و جزا لگل کسان هاته بری لیپشتی کو دادگیا بلند بریار دا جیگرتنا دو ارگانین که جده ده بتنا سری خوان نابسه دما اندامتیا ریخستنه دادگیا جزای گران د دوزا بسوجداریا جیگرتنا د اورگانین کجدی ده بریارا براته ده د لیپرسینا لهمبری کجدی ده جبر اندامین دیوان هفسروکاتی کجدی دلگین کجدی بون لجبار لایگارا ادیبیا شار و جعفر خان دوز خاطه وکرین دادگاه جزاگران آچاران آمده درباره لایگارا ده بریارا براته و لیاشار و کانجی 6 سال و 3 ماه جزای گرتی که هبری هر سی کسی ددم دارزاندن ده ادگاه خواه لکجدی قبول کنین دادگاه دیار کرد کو بیشتری لجیبینین کجدی نسوچه لبلیج بر چالاکین کو بیشتر بونه و پروپاگاندا رخصنه جزا لیاشار و کامبری بله ام ببینو چه بری خواب دن درسیمه پیش البجارتن جبو شارداریا درسمی دست بگیر پیش البجارتن جبو اشکره کرنا نامزدین هف شارداریا درسمی باورتیا و کوی و دموکراسی آگلاندن پارتی این جبو البجارتن هرمی سویه که آداری دست بگیر دلیستیا نامزدی هف سرکاتی شارداری ده سجن نه کسانه پیش البجارتن سالونا اوتله که درسمی تکرن و دلگه ده ساعتن زوده هاتن بری خودان سالونا دنگدانه پشتی آخافن نامزدان دلگان دست به دنگدانه کرن ده 4 صندوقان ده و 908 دلگه دنگ خواه بدن در نامزد جریجیا 5 پلوس 1 در باس نبن و دنگدان